došli, lijepo da se vidite u velikom broju, to nam puno znači. Nećemo puno pričati o izborima, ovo su naši kandidati. Da nam svima zaželim puno Božije pomoći i sreće za predstojeće izbore. Vaša podrška, trud, prisustvo nam, da ponovim opet, puno znači. Nadamo se da ćete ostati sa nama, da ćemo širiti ovu priču, praviti dobre rezultate, osposobljavati dalje mlade ljude, biti svima na usluzi. Hvala vam. Na početku pomaže Bog. Ovo što kaže reče, ima nas već godinama koji smo svi zajedno, ali ono što je lijepo vidjeti da imamo i nove ljude, ono što je još ljepše vidjeti da imamo i omladinu koja će nas zamijeniti ako Bog da. Mi zajedno s vama možemo ići samo tako do konačne pobjede. Ako Bog da do pobjede,